tabara ishanura rw'imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo M23 ihanuye indege ya FARDC iri mu bwoko bwa Apache hejuru mu kirere n'amasasu gusa n'indege imaze guhitana abantu benshi abapiloti bagera kuri bane bamaze kuba mu by'ukuri bahitanwa n'iki gitero kimaze gukora mu kirere ariko kandi nagashe ku mirwano myinshi iri kumvikana dufite ibibereye muri Eke Tanganyika dufite ibiri kubera Masisi Minembwe by'umariko mu bice bigiye bitandukanye ari kumvikana amasasu menshi akomeye cyane ariko kandi dufite busesenguzi bw'imitsi kubiri kubera hano mu Busuwisi cyangwa se mu by'ukuri kuri raporo ziri kugenda zinyuranyuranamo kubiri kumvikana hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo rurageretse n'ibiki Kabila abwiye amahanga aratangaye ariko kandi dufite no kubiri kuvugwa kwishaka rya M23 AFC M23 ishobora kwihuza na Alliance Fleuve Congo ishobora kwihuza n'ishaka rya Kabila Savore Kongo ibyo byose turabifite muri aya makuru ndamwe nimboni yacyo no kutaka bwa Kongo biba byiza kandi kaza bwana Ngoga. Urakoze cyane kumikaze bwana munyamakuru ndagushimiye mbonereho umwanya wo kugusuhuza ndetse nshimire n'abakunzi bacu mbifuriza nanjye mbyifuriza amahoro y'Imana kandi nsuhuza abakunzi njya mbona mwandika Ngoga rwose ndabasuhuje kandi nanjye ndabubashye n'umutima wanjye wose mukomeze mukurikira amakuru meza kandi ibihe byiza. Mukunzi wacu mbere yuko mu by'ukuri twinjiye muri zano update nkundira ukande kugakumwe mu by'ukuri kugira ngo dukomeze tubane muri za update naga kumwe gusa yewe no na subscribers ubyihorere ariko kandi ubu ngubu tuvugana bwana Ngoga iyi ndege imaze guhanurwa na M23 imaze guhanurirwa ibitero bikumvikana ku butaka bwa Kongo ko isasu ryafungutse umuro urukwaka bwana Ngoga ni ibiki biri kubera ku butaka bwa Kongo kuri imbere ku rugamba gusa. Ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru nkuko wari ubikomojeho AFC M23 natwirwaneho bakomeje kwandika amateka mu rwego mpuzamahanga ndatekereza ko mu maherezo hazasohoka ibitabo bigaragaza yuko AFC M23 ishobora kuba iri kwisonga muri struggle zagiye zibaho murazizi zaba John Garange zaba Jonas Savimbi mu struggle zitandukanye ntabasha kugenda ndi kurondora ariko muri struggle z'intangarugero AFC M23 natwirwaneho bigiye kwandikwa mu bitabo biba amateka akomeye kubera ko AFC M23 ikomeje gutanga isomo rya gisirikare haba mu mazi mu kiyaga cya Tanganyika haba mu misozi haba mu mibande AFC M23 ikomeje kugaragaza yuko yakamiritse imirwano ya struggle ni muri urwo rwego rero mbere yuko iyi indege yo mu bwoko bwa Apache ihanurwa mu masaha ashize yari imaze gukora agatendo kamwe gakomeye cyane hano mu kiyaga cya Tanganyika ubwo hano muri Malawi hari training yari mitorezwamo ingabo za P5 ndetse n'iza FDLR izo rero ingabo za P5 zatorezwagaho zari 1687 ndetse n'1700 za P5 abo bose rero bavuye muri Malawi banyura muri Zambia bakomereza muri Tanzania batwawe n'amato abiri yo mu bwoko abiri ya Tanzania nandi abiri y'igihugu cya Kongo ubwo nibwo banyuze ku cyambu cya aho ngaho mu bwica Kigoma mu gihugu cya Tanzania bivugwa yuko ariyo nabo bagiye gufata izo ntwaro bagomba kujyana ku rugamba muri Kongo hagati aho rero ya Kalemi ndetse na Kigoma aho niho habereye iyo operation iteye ubwoba ku buryo ubu tuvugana izo ngabo zitakiri humeka umwuka w'abazima ndetse n'ayo mato yahiye kugeza ubu ngubu abaturage bari mu bice bitandukanye bagiye gushungera izo operation zihari zo kurohora imirambo so rero bwana munyamakuru icyo twavuga ko karagatendo gakomeye cyane ndetse na kano gatendo kabere hano za Kalingi habaye agatendo gakomeye AFC M23 yakoze amateka akomeye cyane muri kano gace ka Kalingi aho ni indege za Sukhoi zari zije kugaba igitero hanga muri Kalingi zigaba ibitero naho ingabo za AFC M23 bari muri operation za kujipoteza nkuko twagiye tubibabwira
aribyo byitwa camouflaging and concealment. Ahangaha rero zikimara kurasa zigiye noneho abaje ku butaka, amakuru nk'uko mwagiye muyumva mu makuru yacu yabanjije, baboneye isomo rya gisirikare. Ndakubwiza ukuri, muraza kubikurikira mu makuru yacu twamaze kubagezaho. Nk'uko na hano muri Masisi AFC M23 yatanze isomo rya gisirikare hano mu gace ka Kalembe no mu kano gace ka Kalonge, nabyo muraza kubisanga mu makuru arambuye, aho ingabo za FDLR, ingabo za FARDC na Wazalendo babonye isomo rimwe rikomeye cyane. Ni muri urwo rwego rero muri aka kanya nk'uko warumbagije kubijyanye na hano imirwano ikomeje kubera hano mu gace ka Minembwe. Hano mu gace ka Minembwe ndakubwiza ukuri ko noneho ibijyanye n'amadrone zabaye nk'ababona zitari gutanga umusaruro, bazana iriya ndege za Sukhoi twababwiye uburyo bazikubise zikavaho. Ubu rero ikintu batangiye kuzana gishyashya ni indege yo mu bwoko bwa Apache. Iyi Apache rero ku batayizi ni indege ibiteye nka helicopter, ku buryo iba ifite abasirikare babiri ku mpande ibumoso n'iburyo, utavuzeho imbunda ziba zestaye ku ndege. Ubwo rero birumvikana ko indege irasheringa n'abasirikare baba bafite intwaro zikomeye cyane bagenda barasa, ku buryo bo bashobora kurasa kuri target aho baba begereye hafi cyane. So rero icyo nicyo navuga, iyo ndege ya Apache yaje irasa ibisasu bigera kuri 32. Kumbe ingabo za FC M23 twirwaneho tayari barimo bazishira muri target. Ubu tuvugana iyo ndege mu bwoko bwa Apache yabashije kujya hasi, tombe yahanuwe iyo ndege mu bwoko bwa Apache. Iyo Apache rero yari irimo abasirikare 4, babiri ku ruhande n'abandi babiri ku ruhande barasaga, ndetse na pilote. Ubu tuvugana barabarizwa mu mashyamba barasiweho ya Minembwe. Iyo ndege bayihanuye n'uwo mupilote nabo basirikare. Ubu tuvugana ni imirambo, ni indege yahiye iri aho ngaho mu gace ka Minembwe. Bwana munyamakuru, icyo nicyo nakubwira, nuko AFC M23 ikomeje kugaragaza isomo rya gisirikare haba muri Air Force ndetse no kuri Infantry. Murakoze cyane bakunzi bacu mumvugira ngamena mbatere sitori. Abarundi bari gutumbira hano muri Tanganyika nk'uko mu by'ukuri abanyagiputa bakurikira abanyasirayeli batumbiye, mu by'ukuri batumbiye abanyasirayeli bambuka barenga. Ubu ngubu tuvugana kurenga izi nkike z'uyu mugezi birakomeye cyane, nka ya story ivuga muri Bibiliya hagati y'abanyayisirayeli ndetse mu by'ukuri n'abanyegiputa. Ubu ngubu tuvugana abarundi bahiye ubwoba, urugamba rwo ku butaka rwarabananiye kwifatanya n'imitwe itandukanye nka P5 yakayumba Nyamwasa, kwifatanya na FDLR, none yahindura izina ikaba mu by'ukuri igiye no guhabwa umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, uyu ngubu bamwita Jarike. Ibi ngibi byongeye guhindura isura, urugamba rurakara, kandi ibi ngibi bikabangamira n'ibiganiro bikubera mu Busuwisi. M23 ukigenda itsindi cy'umutwe w'ubutegetsi bwa Kisekedi. M23 n'ishanga rikomeye rigomba gutaka ubutaka bwabo, kandi nta n'ubatunze urutoki. Abazungu bari gufasha M23 na Kisekedi nabo ntago azi ibiri kumubaho, ariko kandi abarundi nabo bahuye n'uruva gusenya. Bwana Ngoga, ibi ngibi bisa nk'aho ari umurongo utukura M23 iri gucira ku barundi, M23 iri gucira ku bigendanye n'intambara ya politike ndetse na diplomasi. M23 kugenda itsinda ku kigero cyo hejuru nk'ibiri kubera muri teritwari ya Kare, nabyo biri kongera gutanga ishusho ihambaye kandi y'urugamba. Mbere ko dukomeza mu ngingo zikomeye kandi zikagamira kumvikana, bazo tugezaho by'umwihariko muri operation iri kubera muri teritwari ya Kare. Urakoze cyane bwana munyamakuru, nk'uko wari ubikomojeho AFC M23 ikomeje gukora icyo bita amateka. So rero hano nk'uko wari ubivuze, hano muri teritware ya Kalehe, amakuru dukesha societe civile ya hano muri teritware ya Kalehe, by'umwihariko muri groupement ya Zilalo, nk'uko umuyobozi wa societe civile yabitangaje, nuko AFC M23 twagiye tubagezaho ibice bigera hafi kuri 20 bagiye bakubita banafata aho bakubitaga Wazalendo, ibikundi bibiri, igikundi cya Kopako ndetse n'igikundi cya n'igikundi cya MCDP ndetse na Mayimayi bahaguma. Abo rero bwana munyamakuru barakubiswe muri ibyo bice byose bitandukanye. None muri kwa
gukubitwa ikigaragara nuko muri uko gukubitwa babakurikira nabo niko bagiye bakora ibikorwa by'ubusahuzi ndetse n'ubugizi bwa nabi mu baturage. Ni muri urwo rwego rero wazalendo ba MCDP bayobowe na General autoproclamé Haguma Kanyengwe Mike na General autoproclamé Krevisi Sembalinga wa wazalendo Kopako. Abangaba nibo nababwira mu guhiga muri imirwano basahuye imitungo y'abaturage bo mu gace ka Chamombo muri groupement ya Zilalo muri sheferi ya Nyarugusa mu gace ka Buhavu. Aha rero muri aka gace ka Chamombo no mu tundi duce tuhakikije icyo aba bawazalendo na FRDC bari kumwe bagiye bakora ko ari ugusahura abaturage n'ubugizi bwa nabi ku buryo muri ibi bice abaturage bagera ku 43 bari bahunze aka gace. Impamvu rero tugarutse kugira ngo tubabwire amakuru y'imirwano anga muri Chamombo nuko iyi mirwano guhera ku munsi wa mbere yari igikomeza, ariko utavuga ngo AFC M23 ifite under control iyi Chamombo n'uduce tuyikikije mu buryo bufatika, kuko hari hakivuga imirwano, ari nayo mpamvu abaturage bari barahunze bari batarahunguka. Ariko ubu ngubu tuvugana muri iki gitondo guhera mu masaha ya saa 3 abaturage batangiye guhunguka no muri Chamombo no muri ibi bice byakikije, kuko AFC M23 bahase ikintu bita umuriro. Ndakubwiza ukuranga bahuriye n'uruva gusenya. Ni muri urwo rwego rero muri ibyo bitero rero bikomeye byagaragaye aho ngaho nk'uko twabigejejweho ripoti ya risasi na majeruhi. Abangaba muri wazalendo batugaragarije yuko mu mpande zose za wazalendo uko ari ibikundi bitatu hagaragayemo imirambo 347 ndetse hafatwa matekwa 28. Aba ba mayimayi buyu General autoproclamé Haguma nabo bakubiswe ku buryo 140 nabo babatsinze aho ngaho mu gace ka Chamombo. Abandi babarasha imigenda aho ngaho hano muri aba mayimayi bo nta mibare baduhaye abashobora kuba bafashwe. So rero nk'uko byemezwa rero n'uyu muyobozi wa societe civile hano muri Zilalo muri territoire ya Kare, yemeza neza yuko abaturage batangiye gusubira mu mitungo yabo no mu mago yabo, ko umutekano uri kugenda ugaruka, ariko bitavuze ko bose bagarutse, ariko bari kugenda batahuka buhoro. So rero nayo makuru rero tuvuga kugeza muri uyu mwanya nuko sekirite ya Chamombo iri mu maboko ya AFC M23 100%. Kuri uyu munsi tuvugana nibwo AFC yafite under control, ari nayo mpamvu natwe twafashe ingamba zo kubagezaho amakuru ari update. Murakoze cyane bakunzi bacu. Yavuze Goma na Bukavu mutarabona, muvuga Uvira mu byukuri n'izindi teritwari zagiye zirafatwa mutarabona. Ivyo mugarata turi gukorera zino ngabo z'abarundi, zino ngabo za P5 byandika mu mateka. Mwibuke neza cyari ikizira k'abanyayisiraheli bivanga n'abanyamahanga, ariko kandi M23 tiza imbaraga izikurahe. Ubu ngubu tuvugana ryasheka rya Kabila ngo rigiye kwihuza by'umwihariko na Alliance Fleuve Congo, ariko kandi ibingibi bigatezanye cy'abandi bakabyumva kimwe abandi ntibabyumve kimwe, ariko kandi bakavuga bati abo bose ni abanyekongo bahuje imbaraga byaba ari amahoro. Kisekedi nawe agashaka ko mu by'ukuri na M23 yagakwiye gucikamo ibice, ariko kandi gahunda yari nugukabamo Kongo ibice, ahubwo nagara abanyekongo bagomba kwigabanyamo ibice. Ibiri kumvikana imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo birambaye cyane. Bati Uganda yamaze kugera mu mirwano hano ku butaka bwa Kongo, bimvikanaga muri teritwari ya Rubero. Bandi bati M23 yabona amaze kugera Katanga, ariko kandi mu by'ukuri biri kumvikana nuko mu by'ukuri M23 yabugiye kwihuza n'ishyaka rya Kabila Fleuve Congo. Bwana Ngoga byifashe bite? Urabona neza abanyekongo bose ni bamwe, ni bene mugabo umwe, mu gihe bahuriza imbaraga ari cyakunda cyangwa se ari ukubyumva nk'umusesenguzi ku giti cyawe? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Icyo nashobora kuvuga ku bijyanye n'ubwo busesenguzi, tubanze tunakure mu rujijo abakunzi bacu. Hari abagiye batwandikira atese ibyo turi kumva by'uko AFC nako M23 igiye kuzavaho akajya andi mazina n'andi mahuriro bimeze bite. Aha rero nibwo tugiye kugira ngo tubasesengure dushingiye ku bumenyi n'ubushobozi
uko bungana dufite mu bijyanye n'amategeko ndetse n'ibijyanye na politike ndetse n'ibijyanye n'ubunararibonye uko bingana ku rugero rwacu, namwe ubwanyu muraza namwe kugerageza kongera mu busesenguzi bwanyu, ndetse nawe bwana munyamakuru uraza kugira icyo wakongeraho ku bumenyi bwawe. So rero icyo tubereyeho ni ugusenyera hamwe maze tugahuza ubumenyi, chano yacu ikaba chano ishobotse kandi ishoboka. So rero bwana munyamakuru, icyo navuga ku bijyanye n'icyo kibazo kugira ngo dukure abakunzi bacu mu gihirahiro, mu kinyarwanda baravuga ngo ushaka kwihuta ngo agenda wenyine, ngo ariko ushaka kugera kure ajyana n'abandi. Nsubiremo, ushaka kwihuta agenda wenyine, ariko ushaka kugera kure ajyana n'abandi. Ibyo rero icyo nshatse kuvuga ni iki: mu gihe cyose M23 yarimo irwanirira uburenganzira bw'abakongomani muri rusange, ariko umwihariko ukaba ari no kurwanya akarengane k'abarwandofone bahuye nabyo mu myaka 30 bari mu buhunzi, kwicwa bufuni na buhoro mu bice bitandukanye, n'akandi karengane kose kagaragara. So rero icyo nshaka kuvuga cyo ni iki ngiki rero: nyuma y'uko M23 imaze kwiyubaka, imaze gufata n'ibice byinshi, byaje kuba ngombwa ko havuka AFC nk'uko yavukiye hariya muri Kenya. Mwarabikurikiranye uburyo Corneille Nangaa yarayoboye iyo nama, ndetse atumiza perezida wa M23 Bertrand Bisimwa muri iyo nama n'abandi bari muri komite ya M23. So rero mu kujya muri iyo nama, igihari nuko AFC yasabye yuko M23 yabemerera bakaza bakabasanga muri surface yabo bafashe barwaniriye, kugira ngo bafatanye urugamba rwo kurwanya Kisekedi ukomeje kuzana akarengane mu bakongomani bose muri rusange, n'ibindi bamuregaga nk'uko dusanzwe tubibasobanurira. So rero bwana munyamakuru, namwe bakunzi bacu, byumvikane rero ko uko nk'uko basezeranye ni nako byanagenze muri uko kubyemera. AFC M23 AFC ni ihuriro ry'amashyaka nk'uko amazina yayo abivuga. Iryo huriro ry'imitwe n'amashyaka atandukanye no mu rwego rwa politike, ntabwo ryari ihuriro ry'imitwe ya gisirikare. Biza kuba ngombwa ko noneho kugira ngo tubashe kubasobanurira murushaho kubyumva neza ko muri AFC M23 birumvikana ko igisirikare cyari M23. Mu kuba M23, nyuma yaho haje kuba recruitment mu basirikare ba FRDC, bagiye babiripotinga, abandi bagafata amateko, abandi bakagira gute bakizana bava za Katanga n'ahandi. Biba ngombwa ko baza kubaka wa mutwe wa AFC M23 ndetse na Twirwaneho hariya mu misozi ya Minembwe, kuko Twirwane nayo ifite parti politique ikagira n'umutwe wa gisirikare, nk'uko M23 ifite parti politique ikagira n'umutwe wa gisirikare. So rero birumvikana AFC ni parti politique, ni ihuriro ry'amaparti politike. Ni nayo mpamvu rero parti politike ya M23 na parti politike ya Twirwaneho byaje birihuza, igisirikare kirihuza kitwa ARC. Noneho na Twirwaneho na M23 biraza nabyo bihurira muri AFC. So rero niyo mpamvu byitwa ngo ni AFC M23. So rero byumvika icyo bishaka kuvuga rero ni kingiki rero. Muri uyu mwanya aho rero warumbaje kugira ngo abakunzi bacu, niyo mpamvu nashatse gusasira kugira ngo babyumve neza, niho haziyeho Kabila na Sauve le Congo. Sauve le Congo nayo intego ifite irwanirira, ifite intego imwe ihuje na AFC M23. Birumvikana rero ntabwo wabona imbaraga zigufasha kurwanya umwanzi ngo zisubize inyuma, ahubwo uzakirana yombi n'amashyi yombi, ku buryo ubakirana n'urugwiro kugira ngo mufatanye mu rugamba rwo kurwanya umwanzi wabo ariwe guverinema ya Kisekedi, irangwa n'amacakubiri, irangwa n'ubwicanyi, irangwa n'akarengane ibyinshi nk'uko twagiye tubibagezaho mu byo barega perezida Kisekedi. So rero
ahangaha aho dushaka kurasa ku ntego ni iki ngiki rero. Nk'uko twabibabwiye ubushize ko hari habaye inama, iyo nama rero nk'uko twayibagejejeho harimo M23 ukwayo, AFC ukwayo na Sovole Congo ukwayo. Mu byo rero barimo banoza neza kugira ngo barebe uburyo bagira izina bahuriyeho, noneho bahangane na guverinoma ya Congo, nibajya no muri table de négociation bagende bafite izina rimwe. So rero icyo ngicyo cyo ntago cyari cyakabaye ikibazo. Iryo zina rero ryaza ryaba rihuriweho na M23 rigahuriraho na AFC M23 AFC please rigahuriraho na Twirwaneho n'indi mitwe ishobora kuba yavuka. Icyo si cyo kibazo kuko na Maimai zurivuze ngo iraje, bari aba nyuriya mutwe wundi wa Mubondo nabo bavuze ngo baraje. Icyo ntago cyaba ikibazo kuko abafaransa baravuga ngo l'union fait la force, noneho bagahurira mu ihuriro rimwe nk'uko tujya tuvuga Senko, nk'uko tujya tuvuga Lamuka, nk'uko ayo mahuriro. So rero kugira izina ry'ihuriro rimwe si ikibazo, ariko kugira ihuriro rimwe ntago bikuyeho wa mutwe wa AFC M23 ari parti politique ndetse n'umutwe wa gisirikare, nta nubwo bikuyeho MLDP nka parti politique na Twirwaneho nk'igisirikare. So rero icyo rero nicyo nshaka kuvuga ko iryo huriro rizaba rigira izina rimwe ariko rihuriwemo n'amashyaka atandukanye agize ishyaka rimwe, ndetse bahurireho n'umutwe wa gisirikare umwe ariko ugizwe n'imitwe itandukanye. Icyo kintu rero nicyo kintu nabasobanurira kugira ngo mwumve ko kuvuga ngo izina rya M23 rishobora kuzima ntago byakunda, ahubwo ni ihuriro rizaba rihuriwemo M23 n'indi mitwe itandukanye, noneho rikitwa izina rimwe, ryaba izina ry'ishyaka riri ku rugamba izina rimwe, ndetse n'umutwe wa gisirikare ukaba umwe, ariko bitabujije yuko ayo mazina afite ihuriro ry'imitwe itandukanye ya politike na gisirikare kandi inafite na administration na structure